Rere tuthiete banga-ini kuona makanika maria twatigirire makiona handu merei mukonda tumere atia marathimo ira makanika marathimo we are family, we are very excited. Murefu, bring him over. We are leaving Kijabe Street right now. Yes. Ni gari rahurahurwo ni undu ni riu mama rea ni wo kuingira haria mbere ino orekara back left aweke ndio ile tukaya gai munene wacha kugonga mogo ikero ngoi ine rokongo ironeka kamera-ini sorry urakihura thimu kiria ndirega kuhurwo ndugekinjerera igoti riaku njikarire atirire ta igura buti igura buti turorete 1k turathi kuona mechanics aitu na maugaga hawatengei mavuli hawatengewi mahali, lakini sasa wako na garage courtesy of Kameme kuja huku nyuma no turathime wira tondu mugire ati ni atheru muno mugire pana ndirahingukaga na safi unikeire thiini ati ni atheru muno acio ni ene mahadi wea kanyamu gaka niko njakire iguru kina kio kaicicio ndona kena positive negative ndona ne kara ikorokia is working alright how negaka get it aya guys hado hariko na ugadera nyita break rekeru to turn camera break it no niko no ginya tume thutha nego tume just in case niko ndagikoro kigicio kai aikarire ate niko ndogeithie mashabiki afu uria tureka ne oda ateragwo ni atumia kanitha atutware kuu seke tutani kamera ugeithie mashabiki na ti makanika. Haya Stacy, hi guys, ati kuna makanika huko wamefall na wewe huko hivyo bora wakwe na snacks nego kuhagitha wiro let's go guys, let's go igora kamera mono soke kuhingurira Kijabe gai etarake higuka oya bago kuhinguriro thiini motiga ire ni gotirire ukana rio igo tuga manda motiga aca gucoka uge ni ndari furirie theria ni ngore we matharau gai atarire ando gai I got some sandals from Masai Market guys. Okay. Murago. What gentleman? No gentleman yoriko. Doke has some my shades how no do want to. Edia mashabik. Ateke. Etogo kako kogora. Na moga okaga Kijabe Street ni hari Masai Market.